Usam larang ba damut lang marbo nanongra ubalahap banduk no ialah kejat kadiang nak kadaw kejingsya terak kekali hakno fai singi ka afsau turik jeliau arjar puar layok pediang da kudukan di markhutia mudia khenang ban im kakamai cekpo ban besar ya kaying kasem. Ya kani kedukan la no senyang do Dr. Jiminu Mautho MLA Berim Kanong Thamai Kunonsi ubadiru General Secretary ke United Democratic Party UDP. Laidon lang ban sakhi ya kani kasingi da kikmi ki pau damut lang kakurim ki men ki para ki bahayang asam lem ki parlok parjo nalor ki kenhun long me bat kirang ba. Kuman syukudo bau damut lang ulah satera hakawai katrok kat bau dong don halenti na jingbelah halat smit men hakanyo terik benai dibayar arajar arpuan. I know that yang refine lang tayo doon. Refine some stuff. Ini refine uzur mo. Ito ano yung ba? Ang kubesbo ni ibarat terjemah wilayah Arab. Kan kala ayo ban syong ni mulai kayaknya sudah. Tangkatai. Perwang awan kenawan belas tema ngayat itu terus baik radian ngambil itu pakai ayatnya kayaknya baik radian itu ngapat faidian punya 4 kali ban saya 4 kali artar tu faidian tu baik kali artar tu amar fai tu terus ngambil itu kawan baik ski tam yo song sudah tengku mars tengku kelon kayu kan dah ngala dah kalayu masak tu ngalah pakai marsenjuk ngalah. Orangnya kan Jepang idamut. Baru angnya tip ba idamut ilong ibriu ibasmat ibasting ibaki ibasar ibayat bayang balaka juga poru ide player football. Henry hadian ketuka jingja ke basusi. Haka hanyo tarik jong banai match. Te hadian ba lalai ban Pak Sumar hante hane grims. Te nakaliang jong hospital te ki ong ba iman siemo bahaban amputate mo ya ka way na ki jong i oi kalong gajing sosi ya i kalong gajing sosi ya kanya gasam jong i kalong gajing sosi ki bahayang masam parlok para juar badan kajing jan kajing dai bati lamut bat khamtam nga parkhat pa nakaliang jong i ngatrai kalong gajing kita ka bajur hantu kata-kata Namar kumbay long mensyua si nang ni sikmat kajing im jong iru kala kampir mo hanggan penre kawai ka ba itunat kalong ma idon kata ka mensim mo ka baslur idon ka jingmut ka baskem what happening gani ka jing ya kendu ka basmosi lu nakaliang jong i mo nadon kata ka jing sosi na pipej idon ga mat ku samrekhi bat kani ka dai ka ba itunat mo what happening gani ka jingja basusi te laini jingerap nakaliang jongi wat tatai ilong ibadet do mo da sia kan long ka jimentoy bat ka jingkerku ya idamud bat ya kayeng ka sem ka jongi ba lemba ini ikam ibaret da sia inyo ban beteng ya ka jingtrain nakaliang ka jongi mo manyo ban tendap ya kayeng ka sem bat nakaliang ka jonga Namar bangala julong teng unong mikmat cuma ni konstituensi. Ngise hepet akan ugur kompat nang ni syakmat du. Banwat kita kilat kijingirap. Nakabenta I damud mo. Namar bangas nutu ba nakaliang jong ka hospital du ki omba aban le sa kata surgery. Tinganget ba ki baro kinyat bet ya renti. Ban ibu ru ha ka jingduai mo. Ba ublay nong bu nong tau undon rekat ba idamud. Undon rekat ba kinyang kasem don lengkap bat kilang baro ki baidon hang ni